Assalomu alaykum. 2025. Manas aeroport Gomka, Qirg'izistonda. Amerikanskiy baza. Mashmurat Qarag'och. Bexalar. Tushib tomosha qilib kelaylik. Shoxada o'tiradi-ku. Qirg'iziston deydi. Gomka suyuvchilar. Суббота, воскресенье. Гомка. Машиналар бәрден o'tadi. Kechki Gomkaga. Manas aeroportining yanında. Qip-qizil Bexa. Qozog'iston, Qirg'iziston. Bexa, opeteli Bexa. Shashlik bu yoqda tutib Ona 06 Osh deydi. Jiguli. Oshlar barsinlar deydi. Номерді қараңыз. Молодежьдер. Гайлер сопровождение, официальная иконка. Драйвер кейдж дейді. Драйв кейдж. Нельзя, пробка. Тамаша қылушылар, ошончо. Çekemeyin, ketip kal.